Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irba'illahi ta'ala irba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syaikhul Qadir al-Jalali. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh al-Hasan Ali Asyadri. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina. Wa murabbiruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. At-talawwa amra fi siyah wafiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعنا بسببه وأنا خصوصا سايب هذا الكتاب أن السعيدية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hassinun Qur'ana bi aswatikum. Hassinu. Laqad qala lan teman-teman ngendika sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hassinu badhe bagusana sira kabeh al-Qur'ana ing Qur'an. Bi aswatikum lawan suarane sira kabeh. Wa qala jika sinten Nabi alaihi salatu wasallam lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Man utai sabane wong lam yataghanna kang ora lagu-lagu sapa man bil Qur'ani lawan Qur'an falaysa mongko ora ana sapa man iku ngenas saking kita. Wa qala jika sinten Nabi alaihi salatu wasallam fi ma'radis sana'i ing dalam dalan ngalam ala Abi Musa ngatasi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qad sami'a halai teman-teman mireng sinten Nabi huwa Abu Musa al-Asy'ari yang rawa hale maca sinten Abu Musa al-Qur'ana ing Qur'an bisautin lawan suara hasanin kang bagus. Langkot utia yakti teman-teman dan paringi sapa Abu Musa mizmaran ing suling mimazamiri ali Dauda saking suling-sulingnya Nabi Daud. Jadi ini saya menerangkan tentang qiraatul Quran, membaca Quran. Wa minal mandubi ilaihi tasinu shawti bil Qur'ani wa huwa mu'inun ala huduril qalbi. Termasuk suatu perkara yang disunahkan ketika membaca Quran, yaitu tasinu shawti bil Quran. Suarane ketika membaca Al-Quran itu diapi-apikno. Meskipun ora apik, tapi setidaknya penak lah dirungokno, minimal dirungokno awake dhewe iku penak. Jadi nek awak dhewe maca dengan suara yang kita anggap iku enak, bisa jadi kan nantinya awak dhewe maca iku lebih nyaman, lebih tenang lah. Mergo suaranya awak dhewe sing dirungokno dhewe iku wis membikin nyaman diri sendiri. Dalamane ngono. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khusyu'ihi. Membaguskan ngapik-ngapikno suarane iku bisa jadi membantu supaya awak dhewe ketika membaca Al-Qur'an iku atine iso hadir, iso khusyuk, iso menggugah kepada si pendengar untuk mendengarkan. Penak dirungokno, hargane ngono.
Dadine wong-wong ngrungokno awak dhewe maca Quran iku ora berisik. Terus waqan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hassinul Qur'ana bi aswadikum. Dewe nak kanjeng Nabi bagusana sira kabeh ing maca Quran. Maksudnya bagusna suara-suara sira kabeh nek maca Quran diapik-apik suarane. Ya mergo iku mau, mergo isa membantu hudure ati, khusyuk, terus wong sing ngrungokno ya isa penak akeh banget. Wa qala alaihi salatu wasalam malam yadaghanna bil Qur'ani falisan. Wa qala alaihi salatu wasalam fi maradis sana'i ala Abi Musa al-Asy'ari. Terus kanjeng Nabi dawuh ketika beliau memuji ngalem, bahasane ngalem ing atase Abu Musa al-Asy'ari. Ketika beliau kanjeng Nabi itu mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an. Waqad sami'ahu yaqra'ul Qur'ana bi sautin hasanin. Dan pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari itu membaca Quran dengan suara yang bagus. Kemudian Nabi mendengarkan. Laqad udiya mizmaran min mazamir ali Daud. Maka kemudian Nabi memberikan Abu Musa al-Asy'ari itu sebuah seruling dari beberapa serulingnya Nabi Daud. Walakin ini saya coba ayakuna yang apa Arab yang ta'anna apa zalika mengkono apa zalika tahsinu apa mengkono bagusna suara ala wajine kang ngatasi dalan ya lingku kang patut apa wajah bina'zimil Qur'an kelawan ngegawna Qur'an wa ihtirami lan mulyaaken Qur'an ya haitsu la yusbihu lan sekirane orang nyerupani apa tahsinu shaut bil ghina'i kelawan menyanyi wa insyadil asy'ari lan ngagokaken pira-pira syair bil alhani kelawan tabuhan musik kama yaf'alu ba'dul arbiya. Lah sing dimaksud membaguskan ngapik-ngapik suara itu tidak dengan cara menggunakan alat musik utawa mengikuti nada suatu lagu ora ngono iku, tapi sing dimaksud ayyakuna dzalika tahsinu ala wajhin yaliqu bi ta'zimil Qur'ani wa ihtirami. Membaca Quran dengan ngapik-ngapik suarane itu dilakukan dengan metode tergamane makharijul hurufe pas dirungokno penak awak dhewe sebagai pembaca itu melantunkan ayat suci Al-Qur'an atas dasar mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Bihaitsu la yusbihu bil ghina'i wa insyadil asy'ari. Tapi tidak dengan cara menyamakan dengan orang bernyanyi. Nek kaya wong nyanyi tapi lafaz Qur'an sing dilantunno iku orang mengagungkan Al-Qur'an jangan kayak meremehkan lah. Nah, sing dikehendaki pada pembahasan kali ini orang kayak ngoten iku. Ya pokok cara gampangane iku mau. Makharijul hurufe pas, terus panjang pendek pas, terus kemudian seorang sing membaca tersebut membaca Quran atas dasar mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Intinya ngoten, penting aja sampai disamakan kayak lagu-lagu pujian ngono kuwi utawa kayak melantunkan syair, aja sampai dipadakno iku. Wa yambaghi ayyakuna fi hali tilawatika alayya ala akmali ahwali minat taharah
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.